So now misconception untuk social media nowadays, ramai orang masih treat social media as social media. For me, apa yang lebih penting adalah macam mana kita nak menarik minat ataupun kita nak push orang untuk berminat dengan kita. That is where the different type of content sekarang. Mungkin dulu kita boleh just post gambar, kita boleh post design poster dekat Instagram, dia jadi. Tapi sekarang video biasa-biasa pun belum tentu boleh jadi. So we really want to be able to create content yang betul-betul orang rasa valuable nak consume, yang worth spending time on and worth stop dia scrolling dan tengok sampai habis, and also interact with the content lah. So as a business, apa yang kita perlu buat sepatutnya, we need more eyeballs lah. With good content, kita dapatkan eyeballs, dan daripada situ baru kita fikir nak conversion ke, nak personal branding ke, nak awareness ke, consideration ke, dan yang lain-lain.